gostima, a to je mladost. Mladost na kojoj ostaje Bosna i Hercegovina, mladost koja čuva tradiciju, koja i na taj način iskazuje ljubav prema svojoj domovini Bosni i Hercegovini. To su prije svega, profesorica se neće ljutiti, dvije učenice osnovne škole, 10. osnovne škole i njihova profesorica Nermina Useinovski, a sa nama su Muminović Dženeta i Kadrić Ajla. Dobro jutro, dobrodošli, sretan dan državnosti. Dobro jutro, bolje vas našli, mi vama i svim gledalcima želimo sretan dan državnosti Bosne i Hercegovine. Curice? Hvala. Dobro, kažem, čuvanjem tradicije također se pokazuje ljubav prema Bosni i Hercegovini, njena opstojnost i svemu onome što ona je bila, što jeste i što će biti. Projekat Vrijedne ruke naših predaka pokrenuli ste vi. Pa upravo tako, dakle u 10. osnovnoj školi pokrenut je projekat Vrijedne ruke naših predaka kojim smo željeli skrenuti pažnju djeci da postoje krasne stvari, rukotvorine u historiji naše domovine, dakle naša kulturno-historijska baština za koju ne smijemo dozvoliti da ona izumre. Nažalost, sve je veća i veća mogućnost da se to desi, posebno što se mladi ljudi više okreću tehnologiji i svemu što je svakako i dobro. Međutim, ne smijemo dozvoliti da nam to oduzme apsolutno sve vrijeme i da zaboravimo neke vrijednosti koje su znali naši preci i mislim da na taj način zaista možemo očuvati tradiciju naše domovine, a samo na taj način možemo i sačuvati ovakvu divnu kakva zaista jeste. Projekt se odvija u nekoliko etapa. Evo danas smo mi u 3. etapi gdje se finalizira sve ono što su učenice do sad naučile. Oko 30 kolegica i kolega je obuhvaćeno ovim projektom. Da čujemo, tu imamo jednu vezilju, jednu pletilju, je li tako? Kažite nam, djevojčice drage, šta ste, evo hoće li prvo Ajla ili Dženeta? Evo ja ću. Šta ste naučile? Tim projektom smo naučile, ja sam naučila da vezam, naučila da plete. A šta si nam to izvedla? Sam BiH. Jel vidimo BiH? Mora to još malo držati. Dobro, naučila si da vezeš. Jeste, moja majka koja je prije vezla, malo je zaboravila pa sam ja podsjetila. I sad majka opet veze, jel? Pa počela. Pa to je divno. Divno. Dobro. A tvoja kolegica? Pa ja prije moja mama plela i... To vidimo, pričaš da ti nama to lijepo pokaži. Kada je prije moja mama plela, ona je bila već zaboravila na to uopšte, na tu ideju. I kasnije sam je ja posjetila jer mi je bilo zanimljivo kroz projekat i sjetila sam se da je jako lijepo da se pleti, bilo mi je zanimljivo i mama mi opet pokazala i bila je ona zaboravila. Kad sam došla u školu i rekla svojim drugarima da sam naučila plest, oni su ovako pogledali, čudili se, pored sve tehnologije ti učiš da plete. Dobro, ja sam pomislila ćete pitati, je to neka nova grupa na Facebooku ili šta je? No, dobro, je li to jedna pravo, dvije krivo, kako to ide? Koliko igala tu uopšte ima? Ima 5 igala i sve se ovako... Samo ti pleti? Ovako prebacuje jedna preko druge, provuče se kroz ovdje jedno, da kažem, ispleteni krug i provuče se ovako, i kasnije se skine taj krug kroz što smo provukli i ispadne. Odlično. Profesorice Useinovski, gdje se sve u Bosni i Hercegovini pletu čarape na ovaj način? Pa pletu se u raznim krajevima Bosne i Hercegovine, plete se dosta toga u Hercegovini. Nekako je ideja odnosno došla, moram priznati, posebno kada je u pitanju ovaj dio, pletenje od vune. U stvari su djeca pored veza i pored proizvoda od vune također istraživali i kako se kleše kamen, pa smo pitali ste imali dječaka. Većinom su dječaci željeli u tu grupu da oni prave stečke, tako da imamo mi u školu, nažalost nismo mogli, nije moglo... Malo su teški stečci, pretpostavljamo. Zaista napravili su nekoliko replika stečaka i svih ukrasa koji autentičnih koji dolaze sa stečcima jeste. Jedna grupa je bila koja je trebala da istraži drvorezbarstvo. Moram priznati da tu još nismo, nažalost, dobili učenika koji je ovladao tom tehnikom, ali da smo u pregovorima sa nekim ljudima koji to znaju, pa se ja iskreno nadam da ćemo do dana nezavisnosti uspjeti da imamo bar jednog učenika koji ovladao tom tehnikom.
Nekako smo pokušavamo kroz ovaj projekat da ih prije svega upoznamo. To je bilo u prvoj fazi. Dakle, kada su oni u stvari istraživali, napravili su istraživanje, šta je to što se vezlo ranije, šta je to što se plelo, na koji način se to radilo. Zašto su ti autentični bosanski motivi zaista toliko bitni da ih ne smijemo ipak zaboraviti? Šta nam to oni govore o našoj domovini? Kada to učenici znaju, kada to djeca znaju, nikada neće dozvoliti možda da im neko i pokuša reći da naša domovina je možda mlada ili da ona, ne daj Bože, ne postoji ili nešto, ali kada se oni sjete, mi zaista imamo puno projekata. Svaki državni praznik mi obilježimo pored priredbe i sa projektom, upravo zato da djeci kroz vannastavne aktivnosti kažemo ono što ne stignemo jednostavno, što nije po nastavnom planu i programu u redovnoj nastavi. Nekako, zaista sam sretna koliko su oni to prihvatili, koliko je to njima bilo zanimljivo, ali zbog toga što smo odmah na početku im rekli koliko je to bitno za domovinu, jer ljubav u djeci prema domovini je zaista toliko je nemjerljiva je. Upravo je jednostavno je nemjerljiva, dakle, ako je nešto za domovinu, onda učenici sve hoće. I to je zaista tako, ja sam sretna što je tako. Obzirom da su obuhvaćene dramska i recitatorska sekcija, sve će biti za Dan nezavisnosti, tu će biti kulminacija, završetak projekta sa nekom lijepom priredbom, ali to na kraju ako nam možete još to reći. Upravo tako, mi smo i sada izašli, da ne kažem, na neki način u medije sa ovim kako bismo možda još nekoga podstakli, još je relativno, možda da je početak školske godine, ima sasvim dovoljno vremena da neko i sada započne sa ovakvim projektom, da djeci prezentira na ovakav način kulturno-historijsku baštinu. Što se tiče završetka, dakle, projekt on je planiran na Dan nezavisnosti, u stvari sa jednim dramsko-folklornim prikazom mi smo dogovorili to sa Udruženjem za djecu mlade nominati sa našim dragim Džemom Hurićem, dakle sa folklorom. Napravit ćemo u stvari jedan prikaz kako se to ranije radilo, kako su ranije djevojke dolazile na sjela, plele, vezle, uz koju tu muziku, uz koja to kola i uz koju tu tradiciju. Nekako ćemo spojiti rukotvorine sa tom tradicijom plesa u Bosni i Hercegovini. Da pitam Dženetu, je li rekla profesorca da se uz taj vez da su se ašikovali? Da su se momci i djevojke gledali? Da vam ispričala taj detalj? Nije. Profesorce, molim vas, bez tog detalja nije potpuna tradicija. Dobro, malo se šalimo, ali to je baš tako i bilo, zato su i bile ti susreti i onda koja bolje veze. A sve je to naša lijepa Bosna i Hercegovina. Još jednom vam želim sretan Dan nezavisnosti naše domovine. Hvala vam što ste došli i samo da nastavite tako dalje. Čuvajte tradiciju. Hvala vama puno. Hvala. A mi ćemo, poštovani gledalci, u nastavku našeg programa